Iti ading ko awang pagi ko ami. Manong siya kimakamu ko na so thank you so much ading ko ni Nerissa. To start with, I would like to say thank you to all the leaders who came with us. Hangko babalin sa kaysaran panakatado tayo and kasama tigiti members, officers nga may dimaray kadeto may kapat nga anibersaryo ti anak ti Ilocos Norte ken may kadwa nga anibersaryo ni atin under Mr. Garcia, yours truly. Ket pagyamana ko na'y tauray mampay bigitay kagadwami nga daduma dapan na nagpapanedwar dapan da nagawa nagbakasyon ket surid lang tati anak ni Ilocos Norte nga adadtoy nga may mang celebrar kadetoy may kapat na anniversary mi. Ket words is not enough to say thank you to everybody. Ket ini unday tupat nga tawen na iagda ken when palakamartuat ti anak ti Ilocos Norte ket adda kailata nga kakabsat ni nga kaprobinsaan ni ti Ilocos Norte nga umay mangan andingay kadigidi kakabsat yo nga lalaki ket dahil talaunay kakabsat ti pagyamyamanan dahil tinumo ken kastamet digiti kakabsat ko nga lalaki iti atin nga adda kailata nga umay mang susuporta iti anyaman nga ganot ni nga lalaki nga kakabsayo nga nagapo nagtubo iti Ilocos Norte. Palagpakan tayo mandi magbagita yung kakabsat. Jack may peksa no kasano man ganagsakon so every time nga adapasken ti anak ti Ilocos Norte nakaado nga tao katulad ng makakabsat. To tell you honestly, I was so scared when I saw you lining up, queuing up for the food. Kung nakaring kakabsat, agkamtod tayo samot kakabsat. Kung nakalagawa tayo, adog at makita at agsamtod tayo from there, from everywhere. Kaya talang kakabsat is a testament na iayatanda kami yung kakabsat yung lalaki. Kaya haan ko nga maipeksa, tiragragsak ko. Tawari lang kayo medyo nagkibak katay. Nakadado. Nevertheless, I'm so glad, I'm so happy that every time we have this occasion, we are counting hundreds, say, we are not counting tens, but hundreds of our kaprovincian who came over to celebrate with us in this 4th year anniversary. Kaya tumangay bagakagabsat na very soon, dahito'y P-term ko na presidente ti anak ti Ilocos Norte. Dandalin, I want you to listen to this. Yet, I tried my best. I tried my very, very best nga intakder intulong deto'y anak ti Ilocos Norte. Ket kasi na produce ko sa ikunan niya ako sekretaryo tayo na we are still standing tall. Babalimin na tayo pagkarkarit kakabsat. Begito'y nagagapuanan ni masang kabasit para iti probinsya ti Ilocos Norte. Kaya ti legacy ti anak ti Ilocos Norte. And of course, with the support of our kaprovinsyans in Hong Kong. Tanuwang kayo kakabsat. Haan mimet na maragpat no aniat ti ayan mitan nga anak ti Ilocos Norte. So I thank you all, kaprovinsyans. You are a part in the success of the anak ti Ilocos Norte. Again, ituloy ko, ipagpagakinatay, my turn soon to finish. Yet I am planning to hand it over my presidency to someone else who is more capable than me. Take na tayo nga Ilocano nga pagsinublatan tayo ti isen. Inmesemen di ako sa imo, dandali mo malpas to panag-isen kon, kaya tumat na ito isen ko, kada day sumaruno nga agbalin nga presidente iti anak ti Ilocos Norte.
And that doesn't mean na tayo numutikap sa iyo ang sumuporta. At daak tulat ka nakasumuporta, nakaslabit lang kanina kapsat ko, itanak tulo ko storte, nga agnanayon, adda, tianak tulo ko storte dito Hong Kong. Kaya, maybe, dito di maudi na speech ko for this anniversary as a president of Anak Tilocos Norte. Kaya namnamain yung kakapsat, mauray, Anton Masyak, nagpaling ka presidente, sinanama tayo nga Adan to Tilocos Norte, dito pa ikidi, huwag piksa. Babaen, katiba ng suporta tayo, amin, kadayay, sumaruno nga leader. Itaanat nga kapsat, nga babalin, nga napadasa kundi na leader, ito yakon, no. Tegunakon, again, inmesan niya po sa mo, inmesan maikmeten, dandarimit umisente sumaruno kanyakon. Naisisam ka na ni Apo Leo at Kawili. So, agas aspiransa ni Apo at Kawili. Han na mahan na dagas yan ha. Han na dagas. Tate ko na akon. Nakita yun, Tiwanan. Nakita yun, Kinakuana. Kayang-kaya na ka doon. Napigsa Tiwana. Napigsa di Kariswana. Dakil pa yung kamera na. Again, kalapsat, maudi, tegunakon, ang kayong mababuma, nga bang mangkad ka doon, kadi-kadi kalapsat yung lalaki dito. Tauray no ana dyan, aramilin tayo, ag kakaprobinsaan tayong turata. Ikatang tayo man kalapsat, digdi ag kaapa. Ikatang tayo man kalapsat, digdi ag pipindaw yun, napatasan mo din nagpapawin ka. Napatasan mo din nagpapawin, I was still, ikatang tayo man din kita Facebook namin. Pag Facebook tayo, dati malang nakapinpintas, tinig na tayo, hantay ang radlaan mga titinira. Gulat tuma, isang kapasit, problema at asosasyon, mapaniti personal. And it is very, very wrong. Apay nga ipan tayo, ti personal tayo, na problema, iti Facebook, na mabasbasa, ti siya walubungan. That is very wrong. And tinag-personal kakasat, at at yun yung kalugar at timan na. We are so strict. May panggap tao, I have founded 2 groups. Itiban na, dahil tatiga, nudag doon makakapsat, agikatak, dahil kat ni Jose, agikat kami kanina tayo papanawa, di tagrubo min. Narigat tayo kakapsat, tayo kunakon, haan nga mabalin, at Facebook, di pagdidinuraan, pagdapaan tayo. Nubigay tayo, agpipin natin tayo kung mga kakalugaran, awan sa bali, nga agpipin natin, nuhaan na tayong kakaprovinsyaan. Kaya di titandaan nyo kakabsat, no agawid tayong to, kaya yung to kati nga masabat, di kaya apayo, makikidisilap kayo, di tatyandaan talawag. Madi, iso nga ikadong tayo kakabsat, yata aga-apa, iti Facebook, no kaguran dyan sa katao, kaguran na tang mamong ipapublish yan sa Facebook. Ito lang kapsat, di kayat ko ipati, kada kayo mga kaprobinsya, Ilocos Norte, kit, saan kayo, haan yung regligatan, dito, isang kabasit nga ibatik na sao, tahaan nga napintas. Facebook beta inaramid ni Mark Zuckerberg as a social media to connect with your families, to connect with your friends, to connect everybody. Haan na nga inaramin kakabsat kayo sa pag-aapaan. So please, kakabsat, from now on, alam ka kaapa yung tulad-talak, pumutong tutarwaran, hanggang na ta Facebook, madi. Gamatang tulad ta sentralon. Nung mo ta Facebook, it's very wrong. Again, kakabsat, hanggang yung mamama, taadutin na isagana ti atin, kung digiti sponsors tayo, itipay ayam, kaya, aan kayo matumaltalaw tayo dito sorpresa. Kaya iyawat ko dito microphone karigiti dua nga MCs tayo. Digiti dua nga napipintas nga MCs tayo. Kaya Diyos tiyag ginagalapsan again. On behalf of Anak Tilocos Norte, we thank you all. Kaangkay ko lang ang Wagoma. Till next year. Thank you.
Apo, thank you so much, Apo Dick. Kastay ko na ni Apo Benedict Garcia, Apo. Agiin nayat tayo amin nga agkakaprobinsyaan. Di aring tayo may nga pamilya. So, napintas man doon di dyan nga mensahe para kada kami, Apo Tatang Dick. Kat inatamarad kakabsat, intay man imatangan, di may